Kažu da je književnost umetnost najpribližnija čovekovom osjećaju i da ne postoji način da se približnije zađe u dubinu ljudske duše nego knjiga. Knjiga je merilo društvene stvarnosti, ali i način da se čula i spoznaje izlaze iznad realnog okvira. Reč je ono što nas odvaja i po čemu se raspoznajemo, a književnost je spona koja spaja realnost i umetnost, koja kao takva je univerzalna. Pisana reč je zalog vremena, sudija sadašnjosti i svetionik budućnosti, iznad vremena i prostora. Iz ovih razloga kultura je nešto što će uvijek imati podršku i razumevanje. Kultura i književnost kao njena suština odlika su civilizacijskih tekovina. Sa ponosom ističemo da naša opština promoviše pisanu reč i da je festival knjige u Aranđelovcu svojstven po tome što pored prodajnog ima i programski karakter. Sve to čini ovu manifestaciju značajnom na mapi kulturnih dešavanja. Zahvaljujem se Centru za kulturu i obrazovanje, Ministarstvu kulture i informisanja i svim izlagačima i autorima koji su došli u naš grad. U očekivanju četvrte zbirke poezije Zorica Ćiraković govorila je o svom poetskom stvaralaštvu i zbirci In Medias Res. Moja zbirka pesama In Medias Res sadrži 3 ciklusa. Prvi ciklus je Ništavilo, drugi je Sudija otmenosti i treći Među nama. Ja sam pošla od obrnutog principa. Čovek obično kreće od sreće da bi došao do nekog tragičnog momenta. Ne, ja sam krenula od zla koje postoji u svetu i koje često rađa i određene apokaliptične vizije, sumnje, informacije na koje često nailazimo i to čoveka čini depresivnim. Preko Sudije otmenosti, odnosno onoga što čoveka čini kulturnim i civilizovanim, do onoga što je čovekova lična intima, odnosno do ljubavi, sreće i želje da sve i svakome bude dobro. Zato ova moja zbirka ima 3 ciklusa, u središtu je naravno čovek koji je i vinovnik, i sudija, i naravno centar svog mikrokosmosa. Dugogodišnji novinar i urednik Ratko Dmitrović objavio je svoj prvi roman, Beležnica profesora Miškovića. Roman nije u potpunosti fikcija. U tom romanu ima elemenata koji su zaista stvarnostni, koji su se dogodili. Ali to nije veći deo romana. Dakle, taj novinar, zove se Boško Stevanović, dobije zadatak da ode kod udovice preminulog srpskog etnologa profesora Miškovića i da ona kaže njemu da on objavi u listu da ima želju da tu njegovu stavštinu prenese na komentaru i na izlaz ona njemu daje jednu malu beležnicu. U beležnici je taj profesor zapisivao događaje na koje je nailazio, za koje je čuo i sa kojima se susretao u Srbiji u 4 decenije bavljenja svojim poslom, ali nijedan od tih događaja njemu nije bio predmet istraživanja, dakle potpuno se bavio čistom etnologijom, a ovo je bilo nešto što njemu bilo interesantno, čak vrlo interesantno. I onda Stevanović zove svog prijatelja koji je bio učenjen ezoterijom i kaže mu da dođe i nalaze se i šokira, on kaže to je beležnica za kojom se tragavali i kaže veliki broj ljudi koji znaju zato ko je te to dao, kaže da li mi je to želje. I sad tu počinje zaplet, počinje